Talo fatu suafa man malo Yesu Kiristo nei tai au il tatou mafutanga. Mana ia nei weekend. Talo fatu fo i 𝚘𝚙𝚎𝚅𝚘 matutua o il tatou mafutanga nei tai au malo le ngalulue malo le onsai malo le tauatai faafetai foi le susuga le faafegaiga ia Samoa e maise foi le faletua mo nei avanoa maualuga ua tuuina mai e mafai ai foi ona au mai e se upu mo i tatou nei vaitau o lenei tausaga atonu e fai ma luʻi tau ia te oe fesoasoani ia te oe aualu savaliga. I greet you all in the name of Jesus. So thankful that we have this opportunity to give God praise, honor, and glory. E iai le launga na uva apeo la launga il taiao nei. Ai, ese a ala o le atua. Ina watau nuu atu i le fale ana poia mata talanoa ma se utoʻulua o le foʻi moli mai alo faaga o Debbie o le ai hauaʻi i le taimi nei ia mata talanoa lea matalanoa i mea e uiga o le i le galuega o le atua ia oo lo le matalanoaga i se tulaga foʻi ua tupu i le maʻua se tasi o fanau. Ia talitonu e tofu uma tatou ma things that happen ai o loo soifua pea le atua. O inā la na ulagona lava i lau loto. E ese upu o le atua e le ngata la mo oe. Ai maise a ule tautala atu. Aua o istaimi. E whapea lava i tangata. E launga mai le faifeʻau la kua seki ale o langa o le faifeʻau lakou. I love God. Te alofa i le atua o te alofa i galuega o le atua. Ae oo foʻi i faifeʻau. Latou o loo laugaina o le afioga o le atua. E lē malōlō le fili. E taumafai ae su ese me ui mai ai. Auā o ia o le faalavelave ia. Ai mea la wa lai ona tatau ana faamausali lou faatuatua ma lo talitonu i le atua. Auā la taimi faapēnei. Can you say amen? Ae tumau ai, tumau lava le afioga o le atua, o le aso le nei, o le aso na faia Iova tātou te oli ma fiafia i ai. O le aso o le atua. It's God's day. No matter what happens, it's God's day. Can you say amen? I want you to join hands with the person that's next to you and let's pray. Thank you, Father. Thank you, Father. Faafetai le atua I lo agalelei. Faafetai I lo faamaoni. E ui na faaletonu le tagata. Ae lē suia lo alofa. Lo alofa tunoa, lo alofa muti vale. Matou te faafetai ai le atua. Thank you so much for loving us. Thank you for being good to us. But we thank you most of all for your word. Faafetai lo afionga. E mawai atu le langi, mawai atu le langi, atu maupea le mana o lo upu le atua. That's where we get our strength from. That's where we get our peace. And I pray, dear God, that as I speak this morning to this amazing congregation here at Peace Chapel, our Samoan service, I pray for your blessing. E whamanuia I ainga. Whamanuia I 𝚘𝚘𝚎𝚅𝚘𝚡, whamanuia le whanau le atua, whamanuia le auauna. I pray, dear God, for your blessing upon our pastors and our pastor's family. I thank you so much that you will have your way. In Jesus' name, amen and amen. Upo Yesu il matai umta poiono, a mata le tolus from Maltasi fa angata le foi po tolus from Malfa. Talitonu ua ose foi upu masani.
O le nei, aua nei o tau popole mwhapeane, o a mea tātou te ai, po a fo I mea tātou te inu ai, po a fo I mea tātou te ofu ai. Awa o mea ia was sailia e nuu ese. Awa was silifia le o tau tamā o le langi, e ao ngā ia mea ia te o tau. A ia o tau mua I sa ilin māloa le atua malonami o tonu. O na whapopoina e tu ai lea o ia mea ia te o tau. O le nei, aua tau te popole I le aso a tai ao. Aua e popole le aso a tai ao I lana lava mea. E te tau I le aso lona lava leanga. Don't worry. Aua tau te popole. Whamaili si lo matua. Aua e te woli. Ai aua voi e te manatu māmā. I le mele le popole. E tawana e loa whai le popole. You need to know how to respond to worry. Awa e elis tangata manatu whatau ai mele le pole whamai. Se au le pole. O mea whailalongei. E leo ngi mea moi. That's not a good attitude to have. E lei ule leil tangata na. Take it seriously. Wa laiona a whea il whamtalanga o Yesu le, mata upu leo le popole. Ona e mai a ialis tangata. O le popole peo se haa, peo se mafuanga leo wa laiona tutupu isi whamai. So we need to understand how to respond to worry. O le popole foi. E tupu ai le si, e yele upu Peritania na. It's an English word. Ai pe ua avea ma se upu Samoa. Te le loa ia utau I nei, au mātou I o. Ia, e whamai a koe inga blo mākua, wa mai. Lan ma wa mai ai. We'll get it stress. Stress has become a Samoan word. We'll stress. Get it stress. Fera o yei lo makua. O lai oil pingo. Ja, vi ser stress. O vai ko pingo yum ko akere la stress lai o. Fera yei ko inga. Ja, la foi lang fang wo get it stress. E ia upu e yopu e whapea. Yopu e tolu. Foi upu e luas funbale lima male. Luas funbale ono. A wao le mea o matua fefe ai. Ua o mai lea ia tea. Ua o mai foi ia tea u le mea o matau iai. Ua o le file mu. Ua o le mapu foi. Ua o le malolo. A ua o mai le atu vale. O le mea lana wala infa mai Yesu o atau te popole. A wae le ngata le popole. O le popole e anga I le matau. O le matau e anga I atu I le mele o le atu vale. A tau lo le atu vale. That's a serious place to be. O le tangata ua atu vale le loto. Le mawhaina moe. Le mawhaina ai. E le sa o ase mena te whaia. Ai se a, wo o I leisi level le popole o le atu vale. E ei foi le taimin fa mai Yesu, awane I atu vale o tau loto. A whai o tau tali tonu mai a te umtua tali tonu. Ai awane I atu vale o tau loto. E leo fa mai la Yesu. E leo fa mai Yesu,
Aua le popole. Period. Full stop. That's not what Jesus is saying. Worry is a God-given emotion. Ina wa fausia ele atua le tangata. Tuwa ele atua langona ese uma. E ele langona o le fiafia o langona mai le atua. E ele langona o le fefe. E ele fefe le lei o langona mai le atua. E ele fo ima le emotion le po langona le ta o le popole. A le lava mai Yesu. Oua tau te popole le va pela. Oua ne e popole se mea. Le ei, e ai le popole le lei. Le kama kiki vole le. E anu le po ato fai tau tusi. E anu o atu lea o lea lava i fai tau tusi awa. E popole ne te ua faina suenga. There are kids like that. They worry. They want to score high. Au tamaititi lana. E ona le aso le lau ngā tongi. Kua umali popole, wo fia fia. Ai evo e leisi kamaikiki. E le ai ma se faitau o se tusi. E le popole ai e se mea. Ta ai le aso atoa, mata TV li po atoa. Ai ono le aso le lau ngā tongi. Popole lo maia. So there is a good worry. Let's worry about doing good things for God. Tato popole I mele le laiva me Yesu. Oua tau te popole I me whatauvaa. O me te inuai, o me te ai, o ofu e te ofu ai. Whamai, o le I eilo ta mā. Pei o il tangata e le iso ta mā. I lo popole. Me umana e te atu nganu ai, me umana wa e atu vale ai. Se o le soifua le atua. He wants those things for us. He wants us to eat. He wants us to drink. He wants us to have clothes. So Jesus said, those things, o mena, o le popole ai o tau. Worrying sometimes can benefit us. E avea fo ile popole ma mea e lu I tau ai le tangata. Popole lumanai o tamaiti. O popole il tamao ainga. E song-songa ai le mafau-fau. How can I fix this for the future? Because e iei voi malisi. Se o le pole ngā mea. Ngā moe ai ale il po atoa, le aso atoa. Le aise fe au e whaia. E le song-songa le mafau-fau. Aisea, wa iei le attitude ngā. O wangi popole fue se mea. That's irresponsibility. That's not what Jesus is saying. Worrying sometimes can benefit us. Whamail foi po e tolu sumadalua. Awa o mea umaia wa sa ilia e nuu ese. Sa ilia e tangata ele eise whea ngainga mare atua. Tangata ola whapau, tangata ele o. They have no relationship with God. So Jesus is saying, o tangata lana, they should worry. Awa ele o yeise atua, ele o yeise taltonunga ele atua. Ta atou tangata Samoa. Ele se me la stress ai fua tatou. If we live according to the word of God, a whai tātou te sāwa vadi, I le fionga o le atua, we have no worries. E le tu la foai o e le atua. O mawhau whaunga ianga po. E kau moe aku ai le mwhainga moe. Ue o se me wapenga. Langona ale vai ai o le mawhau ia lei. Lei o ia medika. O le mawhau lei kau fika pe whawhenga whai le mea, whawhenga whai le mea. Ai whawtai le tua. O lona fionga e. E langona mai ale fsosoani o le anganga o le tua. O mawhau langa po. O la ulaunga na le tai au nei. Mo oe, a tonu e fsosoani e te oe.
Awa e lis tangata. E te vai atu ai ata. La le leil whaingo ofu. Si o tātou lima. Ai leiloa. Kua ki hara mea lai kupu I. Ai sea, o le popole. Ai sau ai loa male. Fautuanga o Yesu. Sau ai loa male whaamalosi o Yesu. Hallelujah. A ia o tau mua isa ili le malo le tua malana mio tonu. But seek ye first the kingdom of God and all of his righteousness. O na whapopo ina atu lea o ia mea umayate o tau. When you find the kingdom, you find more than anything this world has to offer. For me, ia muai o tau sa, ia o tau muai sa, ili le malo le atua. Aisa, e maua lo le tangata le malo le atua. O mea uma ia sa popole ai, umatu. Aisa, o le malo le atua lo iai le file mu, o le malo le atua lo iai ma le saulotonga, o le malo le atua lo iai ma le fsoaswani o le atua. I don't know if I will ever meet President Trump. I don't know if I will ever see Queen Elizabeth. I don't know if I will ever see the Prime Minister of Israel. But thank God every morning I sit with the King of Kings and the Lord of Lords, and he comforts me. Hallelujah, hallelujah. Le atua le au nai tātou, le tupu o tupu, o le atua sili sili. E tate mafuta Yesu uma. Le laiva mai Yesu, tamawhai. Tamawhai e pasi atu mea, ai sa ili le maloa le atua. Le maloa le atua. The kingdom of God. O fea iai le maloa le atua. Fea iai. Sasai, sisifu, fea iai le maloa le atua. Where is the kingdom of God? Is it on the east side? Is it on the west side? Is it in Israel? Where is the kingdom of God? Teiloa, e tele to e tau malanga I se va lele sa ili ele ma lo le tua. Launga mua Yesu fa wau e Yesu launga Ioane Baptista fa mai salamo a wa lata mai le ma lo le tua. La le winga fam talanga o Yesu I o to salamo o le wo o mai le ma lo le tua tele tau suea o le wo o mai em faiona e pai le ma lo le tua. You can be part of the kingdom of God. The kingdom of God is here. Why? Because you're here and the kingdom of God is on the inside. Fa mai Yesu mua isa ili le ma what is the kingdom of God? The kingdom of God is God's way of doing and being right. The kingdom of God is not a place. Ole malo le tua le se no fuanga. Ole malo le tua o lo il upo le tua. Le lava mai Yesu sa ili le malo le tua. O le winga o le upu leo sa ili. O le mea maua ngata. E refa ingo fie. A e nau iai. E te maua. Sa ili le malo le tua. Seek the kingdom of God. O taimi e puapua ngā ti. Ai le mawhau I le tele o mea o mai. Sa ili le malo le tua. Ai sea o le malo le tua le maua I le file mu. Ma Yesu au tu popole I mea inu ai, mea ai, mea ofu ai. Ale foi fa maia Paulo. Tu si Paulo le kalesia Roma. Roma sumad falo no foi po sumad fitu. Fa mai au le malo le atua. Ele o mea ai. Ele o mea inu. O le amiotonu. O le file mu. O le oli I le anganga pa ia. That's the kingdom of God. The kingdom of God is not eating, the kingdom of God is not drinking, but the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. A e mawaina le malo le tua, mawe oe la miotonu. A e mawaina le malo le tua, mawa oe le file mu.
A e mawaina le malo le tua, maua oile oli I le anganga paia. The world doesn't know the joy of the Lord. E said oli said fia. Oli fia fai uma. Oli le anganga paia. Oh, no matter how dark things feel, praise God. Last night when I was thinking about the word, you know, I was thinking, oh, so many of these things. Lord God, I thank you. Thank you for the Holy Spirit. How many of you have the joy of the Holy Ghost this morning? Lift your hands and say, thank you, Lord, hallelujah. When you find the kingdom, you find so much more. You find so much more. Ole nei, aua tau te popole laso atai au. O lisi ngā mea popole te lo tangata. Ele I o mai laso atai au, le ua popole. Don't worry about tomorrow. Awai popole le aso atayao I lana lava mea. E te tau I le aso lona lava le anga. Every day has its own troubles. Don't worry about tomorrow. Live today. Manaya yu upuye mawel Filipi. Filipi mtau poefa. Fai poe ono e vapea. Aua nei popole o tau I se mea tasi. A ia fai lo atu o tau manao I meu malava, I le atua, I le tatalo, ma le whaatonga, ma le whaafitai. Aua nei popole o tau I se mea tasi. A ia fai lo atu o tau manao, I mea umalava I le atua, I le tatalo, ma le whaatonga, a toa ma le whaafitai. We've been talking about prayer this whole weekend. Ia ui o le tatalo le vaila au silina, e mau ai le mafanfano le loto, o le tatalo. Ai e la lisi level o le tatalo. Re taʻue Paulo o le whaatonga. O le whaatonga, o le whaaliuino le upule o le whaatonga, o le supplication. Prayer and supplication. When you study the word supplication, supplication is prayer and begging, as if you are standing before a king. So there's a iai mea te tauna e whaia I lo o atu le ilu mo le tupu. E na o e la e no nofo I mele tau le malo, or the kingdom, e lato te malamlama le mele. E te le alu atu ilu mo le tupu na I tutu ai lea e vapea tupu le mele mana mia. O le whaatonga, or the supplication, means to supplant your knees. A e mana o e av ese le tua le mele o atu nganu ai oe. E ielisi level le tatalo o e te fefe iai. O a foi e te unga tae whai. Ai sea, o leo lo lua whea ngai ma le tupu o tupu. E leo le tupu o le malo, leo po le tupu o tonga, po le tupu o le malo, o leo lo e whea ngai ma le tupu o tupu. Leo wa whaatanga ina o e le tupu, e te heo o mai o na luma. And when you come before the king with worries, and when you come before the kings with all of your cares, you not only pray, but you whaatonga. O leo ngā lau le popole.
whakamawalalo ai oe. You humble yourself. And you ask God, a whaia Iese me o whaale tonu aia. A whaia Iese me o se se aia. Le tu ai. Le ngata na uta talo atu ia te oe. Au te whaatonga ia te oe. Whaamone mone. Whaamangalo mai. Whaamangalo mai lo le talitonu. Whaamangalo mai lo fefe. Whaamangalo mai pei wo o le whaatuatua. But I'm a person, and I ask you, this is supplication. Please forgive me. And then after supplication, to take care of worry, you thank Him. You give Him thanks. This morning, I want to encourage you. Toe fausia lo o langa tatalo. Ia toe maua ia te oe le ola vivi'i le atua. O lista ngata e langona loale le ai o se mea, po le mativa, po le tangolima, o le leina o le ola tapua'i le atua. Mantua fo. A o tingaina tatou. Tele mele mana o mia, or we cry out to God, we praise God, malingi loi mata, le ai ma se popole kilo mayoia kaka maia kaka, you just give God the praise. Ai o long fa mangwi atu le tua. Wale to ai ma se tangi. Wale to ai ma se nau I vi inga le tua. I say, life is good. Life is good. I really believe that's why Paul said, don't worry about anything, but in everything pray with supplication and giving thanks to God. I say, ere umai va fitaudi. Nga eke le lei, nga we manguia. Ai e aso e o mai e whainta. Awane ngalo ia te oe, le atua alea na e te talo ai, le atua alea sa masani e whaatonga ai, le atua alea sa masani e whaaftai ai, o le foi o mai whaafitauri. What are we doing? God is teaching us. Don't worry, but you need to pray, you need to supplicate, you need to thank Him and give Him praise. And then Paul went on to say in verse 7, o le manuia po le file mu fo I mai le atua. O lo silisili lava I mea umai manatu iai. E leo ina ai o tau loto atoa ma o tau mafau. Ia ke riso Yesu. O tatou mafau, tatou loto. Na whamai leo le apo inga o Paulo. Our keyboard player can come. Le au soe. O le toe upu le nei. O mea ua moni. O mea ua tau leleia, o mea ua tonu, o mea ua mama, o mea ua matangofie, ma mea ua longo leleia, a whai foi o se isi a mio lelei, po se tasi mea I vi ia o tau mana tu natu ia lava mea. What is that? You can't find it anywhere else but the Word of God. A e mana o mia se me longo le leia, le mo e le fiongo le tua. O wana I maulo lo to le mea na e te popole ai. I want to pray for you this morning. Fa mei au au mea ma na e te popole ai. Na olo o sila fia le tamau le langi. E au ngā me umai a te otou. Aua te pole pei oe le iso tama. We have a Father. We have a God who loves us. E iei tatou tama. O le tama e alofa I tatou. A iai se mea o e popole il tai au nei. O lo o e atu vale ai tai au nei. O te fia talo mo oe.
I want to pray for you. No matter what the situation is. It's in your family. It's in your finances. Ele se me ele mfai, ele atua na fai. Lan me tele sawai, tato talo fatasi. Lo yel tato tama. Elo uta. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328. Or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.